urakaza neza mu rubanza. Ugize usinjike cyane. Ndakubwiye ngo mbwira amazina yawe n'ikikugenza n'icyatugezanga. Bahita Butera mu kazi. Vuga amazina yawe wiswe n'ababyeyi ukabanya ngo ngahita. Sashaka amaze kikandi. Ndakubwiye ngo mbwira amazina yawe ya nyayo. Mugende musacinga Butera mu kazi kuri TikTok. Kuri YouTube musacinga comment gusa ntabwo uri bumbone. Hanyuma kuba ndi kukubona n'ubu ngubu ko ndimo ndakureba. Uragira ngo ndebe amazina yawe gusa. Sije muri Murambo. Ntabwo nshaka ibyo bya Butera mu kazi, ndashaka ibizina byawe bya nyabyo niba byanze ndakohereza hariya mu kuzimu. Hariya asubira. None se nitwa Butera. Nta bya Butera. Turashaka amazina yawe ya nyayo. Niswe n'ababyeyi. Kandi niswe n'ababyeyi. Sije narayize. Cyangwa ni wowe byembe. Da, ngabo nziza da. Butera. Ko bakwisa amazina mabi. Shingiye kuki kutayanise. Ariko urasa nk'umuntu w'itabi. Ubu ngubu tugiye gukurikirana urubanza uko rumeze. Hariya ku isi urashinjwa icyaha cyo gusambana. Reka. Umuntu kweshaka kuri dance igihe yarasambana. Abana barindwi wateye sida barabiki. Uramutse. Kubeshyira. Urashingira ku cyo wakana. Kweshaka gakingirizo buri gihe. Cyo ngicyo kiraguhama. Icyaha cya kabiri kiragira gute? Kunywera itabi mu ruhame no kurusha abagenza cyaha. Atabi nigize. Cyo najyakaye. Nta n'inzoga ujya unywa. Reka tunaciciko nkasomaho gakeya. Kagera ngo bavuga ngo somaho gake udasimba. Kuko nawe gakeya. Urumva narakosheje. Cecekaho. Ibyaha byose ushinjwa biraguhama. Urambabarira. Ahubwo ubwira abamarayika bawe bagende bajye ku isi babwire bari abantu bose barimo barandeba barebe Butera mu kazi. Gisusu Comedy bakore subscribe nawe urugendo batabikora. Ejo bijyanye n'umurimo Imana ntabwo mari.